दिनै जोङो दतमा ब्लक UPPL दोलोनि जोंनि बे अफिसावहाय मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। दा बेवहाय गासै GSP निफ्राय 10 जन आरो BPF आरो BJP नि गासै जयै गासै 30 जन जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। दा बिथांमोनहा जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जे UPPL दोलोनि आदर्श नीति आरो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे 5 बोसोराव जेरैबायदि सरकार सालायबाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। BPF दोलोनि फोसावनायखौ जोंबो नुबाय। दा मोजांखौनो मोनदों। प्रकाश बसुमतारी बिथाङा सिटिं MCLA खामोन। दा बिथांनोनो होबाय। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन बिथाङा 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै। दा नोङो गोबां गामियाव थाङोबा बिनि कमप्लेनल' जों खोनायो। दा बिथाङा जिहेतु जेबो खामानिखौनो मावनो होनो हाखायाखै आरो बिथाङा थांनाय बारावहाय जे इलेक्शननि माखासे सोरनावबा फैसा लानाय लायबिलिटिस बहुद खोथा जों खोनायो आरोखि। जोंनाव सोरबा जइन जाफैनो नागिरो। आंहा प्रकाशनाव एथ' हरनाय फैसा दङ आं बेखौ मोनफिनाबा बोरै थांनो, बेखौ मोनबानो आं जइन जासिगौ होननानै बहुत मानसिया बुङो आरोखि। दा प्रकाशनाव बे फैसा बाखि थानायखाय बिथाङा माने माखासे मानसिया थाबथादों आरो रायजो राजाफोरनाव बिथाङा हाबनायनि जेबो लामा गैया। खारन मा मावदों बियो मोनसे मोननैसो देखायथोंलाय बेबादि अबस्था आरोखि। ओंखायनो जों मोजां मोनदों। दा माने BPF हिसाबै दिनैनि दिनावहाय दतमा समस्थियाव जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा आरोखि। साखाफारायाथ' माबार जाबा हामसिगौ सानदों। सेप्तेम्बरनि लास्टआव जागोन होननानै जों मिथिगौ। एसे सिगाङाव जायोबा साबसिन जायो। जोङो दिनैहाय फुरा साखाफारा जाबाय। जोङो माने मोनफ्रोम बुथआवहाय जोंहा प्रिपारेसन जाजोब्बाय। प्राइमारि ब्लक लेभेल गासै लेभेलाव जे मावनांगौ बेखौ जों मावखाजोब्बाय। दा जोङो इलेक्शना माला जायो जों बेखौ नेनानै दं आरोखि। आंना गेग्रा गामिया थिलाफारा। आङो सिगाङावहाय माबाया BJPआव दङमोन। आङो UPPLखौ मोजां मोननानै आङो जगदान जाफैनाय जादों। आङो BJP दोलोआव आं थानाया 2015निफ्रायनो दङमोन। जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखैमोन नामा? आङो जेबो मोनाखै। जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बिनि थाखाय आङो प्रमद सारखौ मोजां मोननानै UPPLआव जगदान जाफैनाय जादों। जोङो 9 जन 10 जन दङ। औ उननि समाव फैनो हागौ। औ दंबावो। जोङो दा मोनानि माबायाव मानसिफ्रा फैजोबनो हायाखै। उनाव फैगोन जाहैबाय। মোৰ নাম সুভাষ চন্দ্ৰ ৰায়। গাঁও নৱদকমা বিল। আগত মই BPF দলত আছিলোঁ। এতিয়া BPF দলত কাম কৰি দেখা গ'ল মানে BPF দলৰ মানে কাম কাজবিলাক ইমান সুবিধা নহয়। এতিয়া দেখা গ'লে আমাৰ প্ৰমদ বড়ো ছাৰ যেতিয়া UPPL চৰকাৰ আহিল 5 বছৰত যিখিনি ইমান কাম কৰিল দেখা গ'ল খুব শান্তি শৃংখলাৰ মাজতে আমি অতিবাহিত কৰি আছোঁ। ৰাতি এইবিলাক আগত যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে এইবিলাক খুব ভয়াৱহ আছিল। বৰ্তমান শান্তিত আছোঁ। কোনো মানে অসুবিধা নাই। এতিয়া ৰাস্তা ঘাটো প্ৰায় কমপ্লিটে হৈছে। ইয়াৰ মাজতে আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰমদ বড়ো চৰকাৰক আৰু জিকিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ। আৰু এইবাৰ জিকিব বুলিও আমি আশা কৰিছোঁ আৰু জিকিবই 100% মানে জিকিবই। মোৰ নাম শিবু হাঁসদা। পাকৰিগুৰি। মই আগত GSP দলৰ পৰাই কাম কৰি আহিছোঁ। যোগদান মানে আমি যিটো আগত GSP যিবিলাক আমি কৰ্মকৰ্তা কাম কৰিছিলোঁ আগত আমাৰতো
ভাল এটা পদবীৰ আছিলে, ভাল এটা আমি চলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ GSP দলটো। লাষ্টত আমি GSP দল চালোঁ যে ইমান পাৰফেক্টলি নহয়, তো পাৰফেক্টলি নহয় তো 10 বছৰটো আমি চৰণীয়া ছাৰক জিকালোঁ। তেওঁ আমি তাক বেয়া নাপাওঁ, দলটো আছে আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে দলটো ভালদৰে চলাই লৈ যাম। তাৰপিছত আমি বহুত ভাবিলোঁ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি চিন্তা কৰিলোঁ এইটো নহ'ব, কাৰণ যিটো এতিয়া ৰানিং যিটো চৰকাৰ গৈ আছে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বৰ তলত আমি UPPLত যোগদান কৰিম আৰু যিবিলাক এতিয়া প্ৰাৰ্থী আছে, যেটা আমাৰ ফুকন লাহৰী, আমি তাক মানে 100% জিতাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।